Kagiteno kauna bwatongeria bambe umbithi bakuma botho gochia ruguru baruga ni bakugwata mbaru wathani bwa gavana Kawira Mwangaza yuthi baba baruga gavana Kawira na batere kwewa kanya ga kurutira Meru ngugi untu bura bwijite nyuma MCA bambunge county ya Meru gucokia rwariro kwingata gavana ujugitine na taura tokwirwa ni mutugi kare ni ati ayuthi baba nkurukini boreti akari gochumiria kagita gakweja na maoni jarwaria ruru Kagitene karakwirigiri mushemano jo mwingi kiri subcondition da Meru kumye kijite mushemano julia kariba gaita mauge jawe gura muswanda jura jure mbunge jo koberia gavana Kawira Mwangaza gitine atongeria bambe umbede kuma wandi ne abodogosi west ne bashumiretie kuria kariba ishigo mbunge ya Central Imenti bashumirie ko inge beke mauge jao tukuromba twite tumire twinde kenda twita twariria imbiongwa ikura ndene Meru kwa tukuromba akariba bodhuguchi bonde areori ugwe we muntu ura wendete ugwe abodhuguchi ekuna wendete Meru county kinjumura umire ntuku eu wite kenda twita twinde twita maoni tugakethera itu kuona kwina makosa yanga abana itwa kana tutikuona makosa yanga abana itwa na public association yite gwitia muntu uri kana uriku iritie muntu onthe uria ukwenda Meru ikarabwega nkurukia tongeria bane bethirite bakiromba thiri gatigati gatongeria bara bathuri na kura bakiuga thaiji kuri na nkuchani gatigati ka MCAs na gavana ni akaribo kurukira kagita gakomo naja maturene ni waguba mirandi ya weti na mbere. Bishop Kawira Mwangaza itwethirite tukiona pate kumba kugwatanira na MCA na bonde ni atongeria bathuri kwa unande batwe twachumeria tukiuga tutigwiritwe and we are calling for more and more dialogue na peace na ngwataniro ikenda wadiete komba gutana mbere no ntubatu ora tukwendera kuona ndoa na ora ndo ikwendera ndene Meru ura ukumia mwananchi o kawaida na mwananchi o kawaida akenda gutesa kana development ira ciari ikeje itikuija tukwenda kuona ndigoro yetu ikura na itikura na ndwa itu kuona tongeria bagiokanira na bakirumana na bakira na mantu jatibui so MC nyabo ngwe babati gucumiria paka uga nyabo besore na bakauga be tayari kugwatanira thirikari ya Kawira Mwangaza bagaitanira ngugi na tukona maendeleo diene kiria tongeria bane baugite gavana Kawira na batikwe okanya kawe kuritira Meru ngugi ada baugite bali na witikio na wathani bwawe bakiuga kawe wakanya juria manifesto jawe kiria kariba Meru gavana wetu Kawira Mwangaza imuntu twina imani no yagaita ngugi nyarere ari women rep imuntu waita ngugi na retawa the best women rep so we are sure ambete kwe wakanya kaka akadeliver manifesto jawe naye wekanya aite ngugi we no ntunwe wa kura na Meru kendo mbotethia Meru na njirere kumbikana thirikari utwathurire kira itu ne wanga forma gavana netikiriria ati ne batere awa linturi netikiri ne batere munyana retikiriria ne batere so kinya tuingwa ekatu itwetikirite teta wananchi ne batere na twitu kuromba inya tongerera baba twathurire bonde ibetikirie bonde thirikari uye Kawira Mwangaza na MCAs na senator ni batere tutikwenda choka siasa na kairi kuma wandi ni abodhugosi west gishigo mbunge ya Central Imenti nkiripoti randeto Shewero Juma rea kwa ruetwa ni mutugi kare.